nontu bwa kwithirwa gwatanirite na bautwikire nteto cheru themwe ntuku imwe nyuma ya mugambithania munene Martha Koome gutezaniria igamba ria kithurano kia RAIS na gutumiria kurikithia ucindi bwa Dr. William Ruto ta RAIS MUTHURE. Kamiti ya kubanga kunenkaniria wathani ni karite nthiguru kubangira kiatho giki kia Jumanne ya kiumia kizite. Kagitene ukau gukena na kinya gukungwira no gwitite na mbere nyuma ya ntumiri eje ende gukungwira na kunigo kweja na maromba. Akariba kaunti cha Meru na Tharaka-Nithi bakienda kwethirwa bare thirikarine ya Kenya Kwanza kumane na bobo makundi mwanya nizatumite maromba kiri RAIS MUTHURE bakienda atongeria bakaunti baria bararungamite na Ruto kwe watwanya to minister thirikarine eje ne kumane na onto bobo ne kyo tukubwana rwatu gukuria kwethirwa ne twanya turi kotwa minister urengienda twezanwa ni thirikare ya William Ruto rutererwa Mount Kenya East ne itebire kubya minister urengienda biezanwa ni thirikare ya Ruto Mount Kenya East. Haraniria na boto gukurukira namba SMS 4088 namba yetu ya SMS 4188 na kinyakere mutandao jetu jwa Facebook na tukethwa tukithoma maoni jaku mwanya mwanya amana ntetwira nkureterete ni Kamiti ya kunenkaniria uwathani bwa RAIS gutumiria ntuku ya kunyuithia muuma kwa RAIS MUTHURE ikethirwa iri ntuku ya kunogoka. Akariba Meru na Tharaka-Nithi gweta na mbere gukungwira ucindi bwa Ruto na kumuria kwa lentore na kendeke itebia uminista. Gavana wa Embu Cecily Mbarire kugura nkuburi na kubunga nyomba ya gweka ndawa ya Embu level 5 na gutuma ikanukia kirimanda gitari. Martha Koome no tugakuretera rugono rwa mugambithania munene Martha Koome uria wachiarirwe na gukurira Meru. Mwana niretwa mathithio ntuku ya narua ni Maureen Koome na ningetwa Maureen Kinya. Kamiti ya kurungamira unenkaniria bwa wathani ya giti kia RAIS muthenya jwa narua nikite gikaro kiria kigukaria amwe na ntuba RAIS MUTHURE William Ruto. Kamiti ezi tongeretwe ni munene wa uritingugi bwa mwingi Dr. Joseph Kinyua netumirite ati RAIS MUTHURE akanyuithwa Muuma Jumanne ya kiumia kizite tariki 13 kienine kia michetho kia Kasarani. Kiri ntumirite iria ekuhitirio me ya nyomba ya Rambi mushine jwa Nairobi. Kamiti ezi netumirite ati ntuku ezi ikethirwa ya kunogoka kenda kwa Kenya kanya kagukungwira. Anthony Kathenya na ntetweji kuma Nairobi. Kamiti nene ya kubanga ni mitaratara ya kunenkania utongoria kiri thirikari njeru muthenya umri ni thithire musemani wa mbele nyuma ya koti nene kuruta ugambi bukunina kithurano gituku muthenya wa igoro. Kuringana na mwikairi gitwa kamiti no Joseph Kinyua mambura manene makunyindi Muuma RAIS umujeru makathithika ntukia wa yere kiumia tuthiite kuringana katiba na makathithika KIENINE ya Kasarani amuji munene wa Nairobi. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. Kuringana na Kinyua ntuku ene kethirwa ye arotha kiri mwingi na RAIS MUTHURE akethirwa Kinyua Muuma wa kuruta wira kiri mathaa magatigati ka thaa 4 cia rukiri na thaa 8 cia muthenya. The date of the swearing in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Kagita kanendelete na kuria Kenya kujukia ntuku ene ya gitio na kuendelea kwithirwa bena ngwataniro kenda gutigira kwina weti na mbere bwande no. To all Kenyans,
as the leadership of our government transitions into the 5th administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. Mutaratara wa kunyuithia Muuma rais wa gatano ukiendeleaga itu mwanya ilio iko network Africa kiria ni gituo kia gutetera witina mbele bwa ikuru kiri siasa amona shofko kiria ni gia gutetheria gukiri miturure kiri mitaya mabanda ni beumilite ukatho ushindi bwa William Ruto na kumuria thirwe mustari wa mbele gukiria ikuru anyuithia Muuma ukagita gaka shofko ni kathite ya Kenya nontu bwa kwiga ukiri kagita gaka gakithurano gituku. This is the voice of the Kenyan people who spoke on Tuesday the 9th August 2022 through their ballots and endorsed by the Supreme Court decision of Monday 5th September 2022. We urge the President-elect, Dr. William Samoei Ruto, to be the second president to be a male gender champion. And we know you will. Sisi ni wanashofko na wanasan. Tulikuwa tunaenesha hii kitu ya kusema amani, amani kwa kila mlango. Tulianza wakati wa corona na bado hatukusimama, tuliendelea mpaka saa hii bado tunaendelea. Na tulisema hivi, jirani yako ndio ndugu wako wa karibu. Wakati unakosa, yeye ndiye atakuwa wa karibu kwa kukusaidia. Na tumeendesha hiyo amani, amani, amani mpaka saa hii. They proven that themselves they can bring peace. So as we work toward development, uplifting their lives, let's really work hard on how to bring them up. Kulingana na kamiti no mambura makunyuithia Muuma rais wa gatano wa Kenya no kamendelete na mambura mama makethiro makithithika kienini gia Kasarani muthenya wa iri kimetuthiete kuma OBC ni Jarambe House amujo Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.